O te le apoina o pa ia I iu, a wā e pele mamamai o e ia te au. E amuli o na tala whaalau wale le upenga o tupu, o usā, o upa ia, o whainga, ma o wao tūto whaitua, a o usi whaasavili le whaafafonga a ngā Samoa. O te manatu, o lea ua tū mai langi le langa ali le atama whainga. O le fo iwa mai e ona sisi le langi le atu le tautai mata pala. I le wha apolo ma le wha asangi e pi ona saunoa iei, susunga I au na le atua, I ai me se fo I ona ialo ma whanau, tu sa malolato uaso wha pitoa I le nei aso, iso se wha tatapua ai, wha malo le whai o le whaiva, le taua fiafi o tamali I o Samoa, le taua fiafi o au awhatatala ma palopalonga ma matematenga, taua fiafi manuia Samoa, le aso sa lona lua le nei o ke topa, aso valu lua fe lua tolu, talofa lava. Le maota Samoa vi ingo le atua mana unanga masani, tu sa o atu pidu wioli sini au se talia, ba alua male kofa mo iwa fate si male tolu valu te si male o, le ata noa le tele sa Crichton male au onanga, o lo tautua ina isi o tatou tofi o Samoa, te mai moa mai ai talo meo tupu le a tupu tau tupu mai Samoa. Se saunoanga mai le afionga le taitai sili, le taitai o le vaenga whai e puipuia I a taua tangata Samoa, le sisunga I atu la epa fatia lofa awe lua na ioti, Dr. Sailele malia le ngaoi, le whai pisinisi taavale mo melepone ma au se talia, talenga I a molio, e poli fe talenga fo I a se umanu Andrew Mowat, ia waso sa mata ngo fie te fe mali wa ia I Samoa ia a o New Zealand au se talia au se talia foi le tato fa la wi lo ale company telefonia le DTCell wa o nanga fa manu yanga mole mamalo le atunu mai le fetalainga ia mo talo si me atunu ma si me o tai ma waile ata mai le hero tato por kalame le afionga I le ali fai pula le tu malo fale ata numero tolu to fa ya le ala le pule rimoni ai afi tawalunga no I telefo moni ma le fa maoni mai le ata no al tele sa Crichton a o aso soifua ma so fa ilonga ino le mamalo le atunu I fa ai ungo masina taitasi a o savi ingo le atu soifua I pe ona langi ina le tele o au fai pese mai Samoa New Zealand ma au se talia e whaatalo whaatuai au ona tofia le atua iso se whaatatapuai. Lau a fionga pātele Marcus Hazelman, pātele le pa io le tu ai ngasa umalava. Whaatalo whaatu le fionga tamai taisa, sista akene se whaleono e mai sere mawalungo le Ekalesia Katoliko. Whaatalo whafo I le whawhiangai ngale maot Samoa vi ingo le atua, Reverend Esau, Viena le ana ma le whaletua ia upulasi. Le afionga I le seo le Ekalesia Metotisi Samoa, le Ekalesia Metotisi, me se fo le presidente o le auso Fealofani, le whasinotisi ni au se talia, sunga I tau simtanga luenga ma le mawalunga o le Ekalesia Metotisi, whawheloa I le sunga I le toi ina le taitai o le Ekalesia Metotisi Samoa so whaatas, Reverend Sione tau leota ma le mawalunga o le Ekalesia Metotisi Samoa so whaatasi, whaatalo whai whawhiangainga o le e whakasa, ma le mawalunga o le Ekalesia e whakasa, sunga le toi ina o le Ekalesia